reka nongere nsubiremo baravuga ngo ahubwo ngo teka amasharasha teka amasharasha bivuge neza wowe baravuga ngo aba banyeshuri nawe ntabyo uzi nyine natubwira ikindi ubwo icyo kitunaniye tubwira ikindi none nicyo ikaramu yanjye igiye kubananira pe oya turakora tubwira ikindi turayikorera okay reka mbabaze ikindi kibazo mbahe andi mahirwe okay tubaze muri Bibiliya bavuga ko Yezu yazuye Lazaro ese Yezu azuye Lazaro hari hapfuye nde Bizo wasanga Yezu yararagiye intama. Aka numwigishwa aragiye kubateza we ntabyo dusha. Yesu yaje. Aya, numwigisha. Nako niyo hano mubatiza ari yabatije pasiteri. Nuko mbizi. Abanyeshuri ko mbona mwigikisha. Yezu azura Lazaro hari hapfuye nde? Hari hapfuye hano mubatiza. We hari hapfuye nde mwa? Simbizo wasanga Yezu yararagiye intama. Amaye. Kibazo ikaramu yanjye habuze umuntu ugiye kwitana. Ongera tubaza n'ikindi kimwe none twete tugikora. Okay, reka dukomeze buri wese agiye kubaza ikibazo mugenzi we. Okay, ubwo ninjye niba ubanze kukibaza. Reka utangire umubaza. None se nguko nabanyameze nk'idebe, naryo ritayima amavuta. Webatu ndi mubaza arabikora koko? Urabikora? Ndabikora. Ngiye kubaza ikibazo. Nugiye kandi atanguye isa, ako isa nuko ariho natiye. Naguye inkweto nambaye. Ntacyo uraziba. Ugiye kuvuga ngo aka kago kakageni kakagegeneza karima agakoko kagakoko kazi ururugo ntirura y'amazi ruyaraye ngaho bivuge ndatsi kwanda kazo aka kago kakagegemeza ni kakageze rekera hori nafasuri ni de buri giho aba banyeshuri none ngaho nawe mbega ikibazo gisubiremo nawe twumve navuge ngo akakogegeneza kakagoka nako akakagokagegeneza karima kaje cha none abana barahanga barantanga nuko nane mbari sabirananira none reka ndimukubene akakago kakagegeneza akakago kakageni kaka ragana nakubwiye ngo uvuge akakago kakageni kakagegeme akageni akakago kakageni akakago kakageni kakagegeneza karema gakoko kato suko nene ahubwe ngaho nongera bivuga neza akakago kakageni kakagegemeza karabazi bikayikara uri debe ngaho nanye barizi cyawe ngaho sha nawe mubaza ikibazo cyawe kugira ngo ikaramu buri wese ayitahane Mugisubitse ahita nanjye uno mupira uri ready ndi ready ndi uba ready gusa sabwo ndi ready vuga gagatewe n'akakanyamuganga vuga gagatewe n'akakamukanyamuganga ongera uvuge rimwe vuga ngo akagatewe n'akakamukanyamuganga nubwo nego cyo nande bivuge icyo kirimo cyawa cyera cyumutse cyavuye uruhande rumwe nimwe ayivugaho gisubiremo nacyo rero twumve ko gishobora none se nagora manga nkuko ugaramye icyo kiri vuga nyine twumve nyine ariko bavugaga ngo cyongera usubiremo akagatebo n'akakamukanyamuganga akagatebo n'akamuga akagatebo n'akakamukanyamuganga agatebo n'akamuganga n'akamukanyamuganga agatebo n'akamukanyamuganga akagatebo n'akakanyamuganga ikinyarwanda kirahanga reka none ndumvise akagatebo n'akamukanyamuganga we wize none byakunaniye nize amashuri yose ndarangiza mera mu wa mbere ngeza mu wa karindwi no mu wa munani narangije none we nguri muri abazi ubwo bazo nuko ne nakwihore ngongera umbaza ikindi sha ubaza ikindi vuga ngo igishwi cy'ikibingo cyamanitse ikibingo kibinzikiriza kibize kubwira ngo cyo nagizaga batindi ko kanya mutera batendo dutangi dutano dutoza gateme ngiye kuvuga igishwi cyo cyakanya mushwishwi cyamanitse igishwishwi we byakunaniye ndavuga neza nuko cha abana barahangaha barantangaje rwose igishwi cyo kwanya mushwishwi kimanutse igishwishwi igishwishwi kinyarwanda cyanyu ndumva ari hatari ni mu wa mbere mu wa karindwi ndetse no mu wa munani hose naraharangiye none se utazi no gusoma gogo bikunaniye cyane warahangiye hesha kuvuga ngo ahubwo nuko utanavuga nshuti bavandimwe mwari mukomeje kudutega amatwi aba bana rwose bantangaje muri kubabona imbere yanyu n'abanyeshuri
aba bana baratangaje rwose, barafite amagambo ni akasamutwe. Nanjye